Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cilj ove knjige jeste da nam pokaže kako praktično da učimo islam od kuće. Naravno, danas su dostupni mnogi online programi, akademije, fakulteti. Međutim, ukoliko se odlučite da upišete neki program online, morat ćete sačekati početak semestra, što zna potrajati nekoliko mjeseci, a znanje nam je potrebno odmah sad. I kad se prijavite, opet ne znate da li ćete biti primljeni, ima prijemni ispit. Samo određeni broj ljudi ima priliku da bude primljen i da uči na tom programu. Tako da ti online programi nisu jedini način učenja. Ovaj način koji ću ja pokazati je tradicionalan, onaj način na koji nas je ulema savjetovala stoljećima da tražimo znanje putem pouzdanih knjiga koje se opet ne prelazi samostalno, nego uz šeha, učenjaka koji nam pojašnjava. Ove knjige koje su učenjaci napisali, naši profesori, naše daje su već komentarisali i završili su komentare. Ti komentari su nam dostupni na internetu. Naše samo da ih pratimo i učimo, slušamo, zapisujemo. Ukoliko nam se javi neka nejasnoća, da se javimo učenima, da se javimo nekom šehu, profesoru, da nam pojasni. Mi ćemo krenuti ovdje od nule s pretpostavkom da ništa ne znamo o islamu. Dakle, primili smo islam ili smo se vratili islamu. I kako sad mi da učimo? Jedna lijepa knjiga koju možemo pročitati za početak je Vodič novom muslimanu. I ovdje kad odete na PDF, možete otvoriti ovu knjigu u PDF-u i kliknuti na ove linkove. Ova knjiga je ilustrovani vodič novom muslimanu i pojašnjava neke osnovne stvari koje bi trebao svaki musliman poznavati. Nakon toga video serijal od šeha Pezića gdje je on objasnio na jednostavan način kako se klanja, kako se uzima abdest, pokazao je svih 5 dnevnih namaza. Sura Fatiha je sura koju učimo svakodnevno u namazu, najčešće, zato bi trebali poznavati njeno značenje. I opet tu imamo predavanje šeha Pezića. Nakon toga zimska škola islama je jedna predivna škola prilagođena početnicima gdje ćemo raditi propise čistoće namaza, posta, islamsko vjerovanje i osnovne islamskog ponašanja. Ovaj serijal trebalo bi ozbiljno shvatiti i pratiti, zapisivati, jer je jako bitan. Pogotovo za oni koji nisu učili islam prije ili nisu studiozno izučavali islam. Otprilike ovo bi trebalo da bude za 2 mjeseca završeno. Nakon toga trebali bismo upisati kurs sufare i teđvida da naučimo ispravno učiti Kur'an. Danas ima i lokalno i online mnogo učitelja i onih koji bi nas podučili. Uz nekoliko sati dnevno učenja, nakon 10 mjeseci mi bismo trebali ispravno i lijepo učiti Kur'an. I time smo završili prvu godinu. Nakon toga trebamo da naučimo osnove arapskog jezika. Knjigu koju ćemo koristiti je knjiga koja se koristi na Institutu za arapski jezik pri Islamskom univerzitetu u Medini. Komentar i prijevod ove knjige je napisao je Alim Hasanagić, snimio je komentar na svom YouTube kanalu. Ukoliko završite ove 4 knjige, imat ćete jedan visok vokabular, moćete da imate razvijene sve 4 jezičke vještine, čitanje i pisanje koje smo već stekli kroz sufaru i teđvid. A kroz ove knjige mi radimo na razumijevanju. Kada slušamo predavanje, kada čitamo knjige,
razumijemo, najbitnije kada učimo Kur'an, razumijemo što učimo i razvijamo konverzaciju, dakle, koja nam u osnovu nije toliko bitna, mi ćemo se rijetko susresti sa nekim Arapima, bit ćemo rijetko u situaciji da nam treba konverzacija, ali eto, i taj dio jezičke kompetencije se kroz ove knjige savlada. I za ove knjige, ako se posvijeti, treba možda dvije godine. Nakon toga ulazimo u fazu klasičnih islamskih nauka. To su akida, fiqh, Kur'an, hadith, edeb i sira. Iz akide ćemo prelaziti 3 temelja, 4 pravila, 10 dijela koja poništavaju islam, knjiga Tauhida, Vasitijska akida, Tahavijska akida i ovi šejhovi koji sam ja izabrao kroz ovu knjigu. Smatram da su oni pomenute knjige najbolje objasnili i da će se neko ko traži šerijatsko znanje po mom mišljenju više koristiti od ovih komentara u odnosu na druge komentare. Zato što su skraćeni, jezgroviti, drže se teme i puni su primjera. Iz fiqha prelazimo djela Menheđu Salikin i ovdje šejh Dževad nam je zaista na lijep način objasnio, puno je dao praktičnih primjera, ima talenta za podučavanje, jako lijep serijal i koristan. Prelazi se cijeli kompletan fiqh. Metodologija fiqha, na koji način učenjaci izvode propise iz šerijatskih dokaza. To ćemo raditi kod šejha Zijada. Pravila fiqha, primjer jednog pravila je, recimo, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Dakle, mi ako smo uzeli abdest i sigurni smo da smo ga uzeli, može nam se desiti nakon 2-3 sata sumnja da li mi imamo abdest ili nemamo, pa ako smo sigurni da smo uzeli abdest, a sumnjamo da li smo ga izgubili, osnova je da imamo abdest. Dakle, ta sumnja se potiskuje, ta sumnja se odbacuje. Sve dok nismo sigurni da smo uradili nešto što kvari abdest, osnova je da imamo abdest. Tih pravila ima 50, manje ili više, i sva ta pravila zasnovana su na šarijatskim dokazima. Prijećemo osnove tefsira po knjizi od šeha Al-Uthejmina. Kada je u pitanju hadijska terminologija, imamo jedan savremeni udžbenik kada je hadis sahih, vjerodostojan, kada je da'if, slab i tako dalje, ostala terminologija. Dijelo 40 haditha imama Nebavija sa dodatkom Ibn Rajaba, odnosno da budemo precizni, 42 hadisa od imama Nebavija i 8 haditha koje je dodao Ibn Rajab, predstavljaju najosnovnije hadise koje se tiču islama i jedan musliman trebao bi da ovo djelo pređe mogućnosti da nauči napamet ove hadise, ovih 50 hadisa. Djelo Edebul Mufrad napisao imam Buhari, jedno je zaista predivno djelo koje nam govori o ponašanju muslimana, i komentar koji sam ovdje stavio šejh Almir Kapić. Vrijednost ovog komentara je što šejh spominje primjere, spominje svoja životna iskustva, spominje stvari koje je uzeo od šejhova kada je studirao u Damasku, spominje greške. Zaista je jedan komentar vrijedan spomena koji bi svako trebao da presluša, da nauči kako jedan musliman da se ponaša. Na kraju islamski bonton, jedna lijepa knjiga koju nam je šejh Pezić komentarisao, skraćeno govori nekim osnovnim adabima muslimana. Iz sire života poslanika sallallahu alaihi wa sallam prijećemo jedan serijal od 30 predavanja koji je držao šejh Nabil. Ova predavanja prevedena su na bosanski jezik i možemo ih poslušati. Zaista ovaj serijal je emotivan. Govori o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, njegovom odnosu prema drugim ljudima, prema
prema vjeri, prema iskušenjima kroz koja je prolazio, prema misiji poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kratak je relativno 30 predavanja, zaista koristan serijal. Rekli smo dakle, prva godina osnova islama, naučimo sufaru i teđvid, druga i treća godina su arapski, četvrta i peta godina su ova djela koja prelazimo. Nakon ovoga mi smo na početnom ili srednjem nivou talibul ilm, studenta islamskih nauka, i možemo da nastavimo traženje znanja na arapskom jeziku kroz ova djela i kroz ostala djela koja su učenjaci savjetovali, opet naravno uz šejhove, vraćanje na njih, kontakt sa njima kada imamo nešto nejasno, kada nam treba neko pitanje pojasniti. Kada bi samo ovo prešli, to bi bilo više nego dovoljno za nas kao muslimane da se držimo Allahove vjere i da druge pozivamo njoj. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.